Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba ko bana natwe ngaha kuri imbonesha kure mbwe rutende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 29 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kuramburira hamwe amakuru akomeye agezwe mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Warikare hazindutse drone nyinshi z'ubutasi mu rwego rwo kugira ngo zize kwifashishwa mu gutanga amakuru akomeye. Hari ibirindiro bya M23 ibiro bikaba bihura neza n'ihaguruka ry'indege nyinshi zamaze kuba zagera mu gisagara cha Uvira ziganjemo CH4 ndetse biravugwa ko hari za Sukhoi 25 zamaze gutegurwa. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kuduhido nido kubikomeje kugenda vyibonekeza. Mutama waramutse neza? Aramutse neza, mwiriwe neza bwana munyamakuru. Twaramutse neza ni mu rukerera Mutama ngaha tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda vyibonekeza. Warumbwiye ko uribuze kutubwira ko bizindutse byifashe gute kubijyanye n'imikoreshereze y'indege? Amakuru byongeye kuzamba, ibintu byongeye gukomera cyane ahitwa Warikare. Yego. Urugamba rwahinamiranye, urugamba rwakomeye kandi urugamba rwahinduye isura. Nibyo tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda biba ndetse nuko ibintu bikomeje kugenda bimera. Aho turi buze kubabwira ibijyanye na contre-offensive ku ruhande rwa M23 umaze kumbwira ko nabo batangiye kuzana za misairo zifite ubu bushobozi. Zifite ubushobozi bwo kurimburira mu mizi cyane yuko ngo ari za zindi zikubita zimanura hasi mu butaka. Yego. Nizo zamaze gushyirwa ku rugamba. Nibyo turaza kurebera hamwe ibijyanye na renseignement militaire ubutasi bwa gisirikare uburyo bwavuguruwe. Turebe kandi ibijyanye na drone de reconnaissance uburyo ziri koherezwa mu bice bitandukanye. Turabwira kandi observation avance uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira agent infantry nkuko bigaragara ahamaze koherezwa ubutasi. Wambwiye ko mu gisagara cya Uvira afatiwe umwe mu bazaga kuneka, bikaba byagenze gute? Nukuvuga ngo ntibikomeje kugenda bikorwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko bakomeje kugenda bakeka yuko abatasi bakomeje kwinjiramo umunsi ku munsi. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na avant-poste ibirindiro bikomeje kugenda bishyirwa mu bice bitandukanye. Turaza kandi kujya kuri base arrière turebe ibirindiro bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera kuri zone stratégique mu bice bitandukanye. Turebe kandi na unité brand zazanwe mu bihe bice. Ni ibice bitandukanye ihana intera n'umusozi wa Uvira. Turaza kandi kubabwira retreat stratégique biri kugenda bigaragara mu bice bitandukanye aho bitangazwa retreat tactique byabaye ku gisirikare cya leta mu rwego rwo kugira ngo bitegure imirwano. Turagaruka kuri kandi aterari rudira intwaro ziremereye zashinzwe muri misozi itandukanye ya Sud Kivu. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na misairo solaire turebe ibijyanye n'ibiriko biragenda bikorwa. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera muri état major turebera hamwe plan d'opération, turebe champ de commandement, turebe mission assignée, turebe kandi ordre de bataillon aho bitangazwa ko bataillon zazanwe mu bice bya Uvira zahawiye gahunda. Gahunda yo kugaba ibitero simusiga ibitero sarungura mu misozi yose ihana intera na Uvira cyane imisozi ya Sud Kivu tubagiye Bukavu. Turaza kandi kuzenguruka kuri ligne de défense turebe ibiri kubera muri eneo zigenzurwa na M23, turebe ibiri kubera muri eneo zigenzurwa na FRDC. Turabwira rero Opérasion de nettoyage igikorwa kijyanye no kuba bakirukana abashobora kuba bari mu bice bitandukanye. FRDC kaba yariye Karungu ivuga ko igiye kwirukana abaneka ndetse n'abaza gushaka amakuru. Hagati aho ku ruhande rwa politique zabwira ko umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo Corneille Nanga yavuze ko asanga Kinshasa nta butegetsi buhari. Turaza kubyinjiramo nitugera mu gisata cya politique tubabwira ibikomeje kugenda biba. Turaza kandi banywanyi kubabwira ibijyanye na Kisekedi Chirombo
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turebe ibijyanye n'ibiganiro yifuzaga hagati ye na Donald Trump, turebe kandi ibikubiye mu ibanga rikomeye yagiranye na Eric Prince, uyu akaba ari umuyobozi wa Blackwater, ndetse binavugwa ko yamaze kumwerereza abasirikare. Aba Blackwater bari mu bice Mutama, aba Blackwater bari mu misozi yari muri Warikare, utibagiwe n'imisozi hano muri Uvira, dore yuko biri kuvuga yuko hari na sare babubakiye. Nibyo ibi byose turaza kubicacangura akantu ko kandi tubyiramvure, turebe uko ibintu biri ko biragenda biduga. Aho bamwe bavuga ko biri kugenda bidogera, bamwe bakavuga ko uruhande rw'ujyanye na diplomasi rwamaze guta equilibre, bakavuga ko kuri ubu ngubu imirwano ikomeye ariyo benshi bagomba kwitega. Turabyinjiramo mu buryo bwiramvuye kandi turaza kubabwira ibiri kubera mpeti, aho amakuru atugera avuga ko de position des rebelles de AFC M23 cible Paris des frappes aériennes de armée près d'un petit ce dimanche. Turebe uko byarangiye ndetse na update zigaragaza ibyago bikomeye byageze ku baturage. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko kuri ubu rugamba rukomeye rukomeje kugenda rugaragara, aho bitangazwa ko mu bice bya Warikare na Rubero M23 ikomeje gukora deployment. Ni mu gihe kandi FARDC nayo yamaze kohereza iki? FARDC nayo yamaze kohereza abasirikare b'akomando utibagiwe Fdnb. Banywanyi runo rupapuro rwanditseho amakuru tugiye kuramvura, turebe buri ngingo ku yindi, turebe ikomeje kugenda bitangazwa ko kuri ubu benshi mu basirikare bakomeje kugenda bitegura urugamba. Tubasabe rero kuri wowe udukurikiye bwa mbere ufyonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru akomakomeye turashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama, amakuru tuyahere? Mfate amakuru tuyahere mu misozi y'Iwarikare, mubwire ibiri kuberayo. Yego, tubwire none turahita tuza tunareba nuko indege nazo zizindutse zikora akazi. Banzo duhe ido nido kubyo duteguriye, nanjye ari byo maze kwakira nkura mu bari mwabiri abice bazindutse bampa amakuru. Kuvuga ngo ni misozi y'Iwarikare. Yego, ni misozi y'Iwarikare aka kanya nyuma yuko ibitero simusiga bikomeye cyane by'indege uri buze kugaruka mu buryo bwimbitse kandi bweruye. yego, aka kanya imisozi ihanye intera na teritwari ya Masisi, by'umwihariko imisozi ya Kayi, imisozi yose itandukanye ihanye intera na Masisi, cyane cyane iriya misozi hariya muri have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amakuru Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amakuru Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amakuru Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amakuru Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amakuru Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amakuru Estate turaheza. Misozi hariya muri teritwari ya Warikare mu byerekezo bigana ahitwa za Nyenzira, imisozi itandukanye yerekeza mu byerekezo bya Makombo, Byungu, imisozi itandukanye yegereye amashyamba ari hafi hano za Mayuwano, imisozi itandukanye ya za Nyabitekere, utibagiwe Kanza. Ariko iyi misozi yose ya za Kabamba, Musenge, aha hose na Katingi, Itebero, biravuga yuko abasirikare b'intare za Sarambwe ngo bamaze kwisanzasanza. Ariko nkafata andi makuru. Yego, ni Mbere igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutangatanga uyu mutwe mu misozi yegera Ukisa, Ibanga. bivuze ko na Fdnb yamaze kugera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri ibyo bice bya Warikare cyangwa bari basanzwe? Nuko ngo Fdnb yamaze kuhashyika, ariko nimvuga ngo yamaze kuhashyika n'ubundi bari bamaze igihe mu misanzu y'abasirikare bazanagwa muri ya misozi yegereye za Wenga n'ahitwa Ngora n'imisozi ya Sandurukana.
ese Mutama abagera muri ivyo bice ubundi bahagera banyuze wadutunganyirizo ko urugendo rwabo rura ruteye gute mu makuru mufise? Ni indege zigerageza kubazana zibakuye mu misozi itandukanye yegereye hano muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane, bikavuga yuko kandi aba bose bazanwa na za antilope ziva mu byiciro bitandukanye. Yego, uko iki gice cya Walikale ni igice cy'strategique, ushobora kuba waturuka za Kisangani, ushobora kuba wakorera abasirikare bo mu bice, waturuka muri ya misozi ya za Rugero bafite abasirikare biroroshye kuba wazana za antilope ugasika muri bino bice, dore yuko ibice byose by'ingenzi ikirere n'ubundi kidafunze gifunguye, n'ubundi amakuru babanje kuyafata no kuyamenya. yego, iyo bahageze ubundi bahitira mu baragisi, bahitira kuri point d'observation, bahitira kuri front line, ubundi bigenda gute iyo bahageze? Udushushanyiriza urugendo rwabo Mutama. Nubwo iyo bahageze baba bateguwe mu rwego rudasanzwe kandi rudasubirwaho, kuko nk'ubu uburyo bazanwa, yego, bivugwa yuko abacancuro b'Ababiligi ndetse n'abacancuro b'Abanyamerika y'Amajyepfo bakomoka muri Colombia, Argentine na Mexique, yego, abenshi bari muri iyo misozi ya Rimangi, abandi bakaba ari mu za Munyampuri, abandi bakaba ari mu misozi yegereye za Puti, akaba ariho bari gukoresha zino drone mu buryo bw'ikoranabuhanga bazikontorora. bari gukoresha izi drone de surveillance cyangwa ni drone attaque? Nubwo ngo ni drone zataka cyane cyane ziri mu bwoko bwa search focus. Ubundi kugeza ubu control room yazo cyangwa se operating area watubwira ko iherereye mu makuru mufite kugeza ubu? Hari abavuga ko abazoperatinga bari Bujumbura, abandi bakavuga ati ni Uvira, abandi bakavuga uti ntawamenya. mu makuru ufite na yanyiba nanga mu bice bya muri Walikale cyane mu nyamakuru hari abahari bose baba bari hafi bavuga bati n'ibizamba cyangwa ibintu bigenda gutya bigenda gutya. yego, ariko bivuga yuko akenshi ubundi abakontorora izi drone mu buryo bwimbitse bweruye cyangwa bayoboye ibitero mu buryo bwimbitse, abenshi baba bibereye hariya za Bujumbura, ndetse kandi bikanavuga yuko izi drone biriya no kuzikontorora bidasaba ko uri hafi. yego, ariko nanone bikavuga yuko hari n'abandi baba bari muri iyo aparitoma n'ubundi iyoboye izo ndege baba baza muri ino misozi ya Walikale cyane cyane iriya misozi ya za Kembe na Popi, bikavuga yuko ariho biryamye. ubundi iyo zisoje operation zita ziburirwa irengero cyangwa biragaragara ko ziza zikanagenda gake gake ku buryo abantu bitegereza bakabona iyo zirengera ndetse niyo zaje zituruka? ibyo bihagaze gute Mutama? Iyo zisoje operation ziragenda zigajya aho zateguye, kuko niba zimaze kurasa mu birindiro by'intebe za Sarambwe, yego, baravuga bati wenda zishobora guhagarara hano cyangwa se zishobora gusubira inyuma na speed nyinshi zikagwa Kisangani cyangwa n'ahandi hatandukanye. yego, ibyo rero ni ibintu biba byoroshye cyane bitewe n'uko n'ubundi bice baba bateguye bamaze kugeraho. yego, nibyo Mutama, ndagira ngo nyemere no tujye n'ubundi kubijyanye n'imikorere yazo mbere yo kuzibuze kudutwara kwatujyana kuri agisi ya Uvira, Kavimvira, twerekeza Karundu n'ahandi mu bice byegereye igisagara cya Uvira. Mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 29 kwezi kw'icenda 2025, nyuma y'amasaha make gusa igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kirashe ku birindiro by'ama 23 mu misozi ya Mpeti muri grupoma ya Kisimba mu territoire ya Walikale. Hamenyekanye amakuru mashya y'uko FARDC ikomeje kohereza indege z'ubutasi, drone de reconnaissance, indege bohereza z'ubutasi mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Ibi bikorwa bikaba bibaye mu gihe intambara ikomeje gukara hagati FARDC n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo, umutwe umaze igihe kinini uhanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ukaba ugenda ushyira imbere uburyo bwo kwigarura ibice binini mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ku umunsi w'ejo ku cyumweru ku igenekerezo rya 28 FARDC yashyize mu bikorwa igitero gikomeye cy'ubwirinzi kibasiye ibirindiro bibiri bya AFC mu misozi irebana na Mpeti. Ibi bitero bikaba rero byarushijeho kumvikanamo imbunda za rutura ndetse n'ibisasu biremereye byagiye biva mu bice bitandukanye. Abaturage bari muri ibi bice baravuga ko drone zagaragaye mu kirere cyo muri aka gace kuva hagana ku isaha 4 za mu gitondo, mbere gato y'uko kumvikana amasasa akomeye ndetse na za bombe. Uyu mutwe wa 23 wemeje ko iki gitero
uvuga ko cyasenye mu buryo bukomeye ikigiraro cyitwa Mpeti, kimwe mu bizambo by'ingenzi byifashishwaga mu guhuza ibikorwa by'ubucuruzi n'urujya n'uruza muri Warikare. Bertrand Bisimwa, umuyobozi ku rwego rwa politike wa FC, abinyujije ku rubuga rwa X, yanditse amagambo akomeye agira ati: kuri iki cyumweru mu gitondo, indege n'imbunda za rutura z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zibasiye kandi zisenya ikiraro cya Mpeti. Yongera ko gusenya iki kiraro ari igikorwa kigaragaza uburyo FARDC iri kugerageza guhagarika imiyoboro y'itumanaho, ingendo z'abantu ndetse n'itwarwa ry'ibikoresho vya gisirikare. Mu masaha ya saa 11 za mu gitondo kuwa Mbere, amakuru yizewe yaturukaga mu nzego za gisirikare muri Pinga yavugaga ko FARDC zizindutse yohereza indege z'ubutasi mu gace ka Mpeti, Kisimba ndetse no mu nkengero z'aha hose. Aya makuru ari guturuka muri ibi bice yagiye akusanywa na Direction des Militaires et Analyse des Plans n'abashinzwe ubutasi bwa gisirikare mu nzego za FARDC harimo na Demiape, bagiye bavuga ko ari surveillance alienée kugira ngo bamenye neza imiterere y'ibirindiro bya M23 ndetse anategurwa uburyo bagomba kugabamo ibitero simusiga. Umwe mu basirikare ukorera Pinga watanze amakuru yagize ati: kuri uyu wa Mbere twabonye indege nto z'ubutasi zizamuka zivuye ku kibuga cy'indege cya Warikare zigana mu majyaruguru burengerazuba. Intego ni ukumenya neza uburyo AFC ikomeje gushaka kongera imbaraga mu misozi ya Mpeti. Tugomba kugira amahirwe n'amakuru arambuye yo kuba twakumira ibi bitero hakiri kare. Kohereza indege z'ubutasi ku rugamba muri Warikare bifite inshingano zikomeye ku rwego rwo guhuza amakuru y'ubutasi ndetse na gahunda y'ibikorwa vya gisirikare. FARDC irimo kugerageza gukosora amakosa yakozwe mu bihe byashize, aho yagiye yohereza ingabo ugasanga ziguye muri ambuscade. Kuri ubu biravuga ko ibi biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo birinde ndetse banakosora ibitaragenze neza. Indege z'ubutasi zirimo kwifashisha zikaba zifite ubushobozi burimo kumenya imiterere y'ibirindiro bya M23, emplacement tactique, kubona ibikoresho bikomeye by'imbunda za rutura byashyizwe, kumenya uburyo bw'imiyoboro n'imihanda M23 ikoresha igeze ibikoresho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari kandi gukurikirana imirongo y'ingabo mouvement des troupes, aho rero bari kwifashisha FARDC mu gutegura neza uburyo kugaba ibitero bikomeye, ahanini bikaba bishobora kuba bizahungabanya bikomeye birindiro bya M23 ku ntego ihamye. Bamwe baravuga ko kuri ubu ngubu muri Warikare hashobora kuza kuba imirwano ikomeye bitewe n'uko amaze iminsi hagaragaye imirongo minini y'abasirikare ba M23 abagenda aboherezwayo. Ubusanzwe teritwari ya Warikare ni kimwe mu bice bifatwa nk'umutima w'ingenzi mu ntambaro mu burasirazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru. Ni igice gifite ibyambo by'ubucuruzi n'ubukungu bihuza na Rubero, Masisi ndetse n'ibice byo muri Goma. Hakaba hari imihanda ivanga yerekeza Goma. Bikaba rero bivuga ko ufite kare Warikare abafite amahirwe menshi yo kwigarurira inzira n'ibikoresho bya gisirikare. Muri iki gihe amakuru ari guturuka mu baturage ba Pinga aravuga ko AFC M23 imaze ibyumweru 2 ikora mobilisation y'ingabo, aho igenda izana abasore ndetse n'ibikoresho byinshi muri ibi bice, bigaragaza ko urugamba rukomeye. Umwe mu bayobozi bo muri teritwari ya Warikare utashatse ko amazina ye atangazwa yagize ati: imiryango irafunzwe, imihanda ihora iri mu myigaragambyo y'imbunda za AFC, harimo kugaragara ko hari kububakwa ibirindiro bikomeye mu misozi, kandi biragaragara ko mu minsi iri imbere aka gace kari buze kubisibaniro ry'imirwano ikomeye. Kuri ubu dufite ubwoba bukomeye. Abaturage bo mu bice bya Mpeti baravuga ko basigaye mu bwoba bukomeye bitewe n'uko ikiraro cya Mpeti cyasenyutse. Bizatangira kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi. Umuturage witwa Jean Claude Mbere utuye muri ibi bice yagize ati: kuva ejo ku cyumweru nta modoka ishobora kunyura hano, abacuruzi baratakamba, abarwanyi ntibarabona uko bajya mu bitaro. Ubu turi mu bwoba bukomeye, turumva turi mu gihirahiro, ntituzi iyo ibintu biri buze kugana. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru akaba rero atanze amakuru akomeye. Lieutenant Colonel Njiki Kayiko Guillaume yabwiye itangazamakuru ati:
kohereza indege z'ubutasi mu misozi ya Mpeti no muri Kisimba ni igikorwa gishingiye ku ngengabi ku igenamigambi ry'ubutasi planification stratégique. FARDC ntabwo ikora mu mwijima, tugomba kumenya neza aho umwanzi ari mbere yo kugaba ibitero bikomeye. Twizeye ko mu masaha ari imbere tuzaba dufite amakuru arambuye azatuma dutsinda. Yongera ko FARDC iri gukorera hafi ibikorwa byayo ifatanyije n'abaturage kugira ngo yirinde ko habaho kutamenya amakuru ndetse no kuba barasa ahatariho. Ku ruhande rwa AFC uyu mutwe ukomeje kugaragaza ko witeguye imirwano ikaze, aho Bertrabisimwa ndetse na Corneille Nanga bakomeje gutangaza ko FARDC iri gukoresha intwaro zikomeye za rutura ndetse bibangamiye abaturage nabo bazifite biteguye gukomeza kuba barwana bagasubiza inyuma M23. Imirwano ikomeye kabikomeje kugenda itera ubwoba batari bake nkuko bigaragara. Bamwe rero bakomeje kugenda bavuga ko biri kwa biteye ubwoba. Urugamba ruri kugenda rukomera hagati ya FARDC na AFC mu misozi ya Mpeti, Kisimba ndetse no mu bindi bice bitandukanye. FARDC maze gushyira imbere uburyo gukoresha ubutasi n'ikoranabuhanga mu gihe AFC nayo ikomeje gushaka uburyo bwo kongera imbaraga zayo muri ibi bice. Kohereza indege z'ubutasi kuva ku wa mbere bigaragaza ko FARDC ishaka gukoresha uburyo bugezweho bwo kumenya amakuru kugira ngo batazongera kuba bagira amakosa yo kurasa atariho. Ariko iki kibazo kikaba gikomeje gutera abaturage ubwoba kuko benshi bavuga ko imirwano ishobora kuza gutuma bava mu byabo bakaba mu buzima bw'ubuhunzi. Mutamangaye nguko rero tujyane kuri Axi Uvira Kavimvira Karungu turebe ibiri kuba byifashe gute muri Sud Kivu. Uko bihagaze rero mu misozi Kavimvira akakanya kiri kuvugana biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bagiye sikeke Repubulika ya Demokarasi kandi n'abafatanyabikorwa babo by'umwihariko FDNB yego bakomeje ibikorwa byo gushakisha ikitwa abatasi bakomeje kuza muri bice by'intare zasarambe yego intare zasarambe prota. Ibi rero iyi misozi yatangijwe mu misozi yegereye ahitwa Kavimvira ndetse n'iyo misozi itangatanze Kibondwe ndetse n'ahitwa Mwange utibagiye Kayaja yego. Kanavuga ko ari uwo bafashe ngumwe ariko turamenya amakuru koko niba uyu muntu wafashwe ari umutasi w'umutwe wa 23. Yego yafatiwe mu bihe bice? Yafatiwe ahitwa Kibondwe ni agace kari munsi ya Kavimvira kunamiye Kavimvira. Yafashwe na bande? Yafashwe n'abasirikare ba FARDC by'umwihariko bafatanyije na FDN. Mu makuru mufite biravugwa ko yafashwe wenda hari ibindi bintu afite cyangwa n'ukekwaho kuri ubu ngubu uri gukorwaho iperereza? Abari gukorwaho iperereza ni benshi kuko n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira benshi bari kugenda batakwasakwa. Yego Mutamba byaba byaratangiye byari mu nkuru zimbitse turi bugarukeho dushobora kuza kuyagarukaho. Ibijyanye n'iryo saka byatangiye ryari? Muri iki cyumweru byagiye bikorwa umuturage umwe kuri umwe bakabona aratunguwe bamusanze mu rugo bakamubwira bati garagaza ibyo ufite ibyangombwa byawe byose telefoni bakarebamo ibyangombwa bakayitwara cyangwa se bakinga simukadi yego bagatwara nimero ariko byinshi biri kugaragara yuko biragaragara yuko bakomeje n'ubundi gukora ibikorwa byihariye cyane kwibanda mu bice bituwemo n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira. Nibyo Mutama, mbere yuko turi buze kujya mu minembwe ndagira ngo nyemerere dukomoze ku byatangajwe na Corneille Nanga ugaragaza ko Kinshasa nta butegetsi buhari, bwo turagaruka nawe utubwira ibiri kubera mu minembwe, Mikenke, Rugezi n'ahandi muri Fizi. Umuyobozi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Corneille Nanga yatangaje ko Kinshasa nta butegetsi buriyo, ahubwo ko ari agatsiko k'abatekamutwe basahura umutungo w'igihugu. Yabivuze ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icyenda 2025 ubwo yasozaga amahugurwa y'abayobozi n'abandi bo mu ihuriro AFC M23 agamije kubongerera ubushobozi mu miyoborere ishyira imbere inyungu z'umuturage. Nanga yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta leta ihari, ariyo mpamvu impinduka mu miyoborere bashyize imbere zigamije gutuma abaturage bose bari mu bice babohoye bagerwaho n'imiyoborere myiza.
ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarangije kubaho nka leta Kinshasa, nta leta igihari, nta ngabo, nta polisi, nta buyobozi, nta butabera uretse agatsiko k'abatekamutwe, abasahuzi n'abanyereza umutungo wa leta. Yavuze ko AFC, umutwe wa AFC uri gushyira imbaraga mu kubaka ubushobozi mu bya tekinike na politike, bibanda ku gutegura abagira uruhare mu miyoborere. Nanga yasobanuye ko ubumwe n'ubufatanye hagati y'abatuye mu bice byabohowe ari urwo rufunguzo ruzatuma bashobora guhangana n'ibihuha bikwirakwizwa bisebya imiyoborere yabo. Nk'uko rero bigaragara, Mutama ndagira ngo ukomeze tujyane mu bice bya Minembwe naho tubwire ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Misozi ya Minembwe ho ikiri kuvugwa cyane n'iriya misozi yegereye za Warungu. Yego. Cyane ahitwa za Karambi ndetse n'ahitwa za Budodo. Yego. Na hariya Karika aho biri kuvuga yuko muri biriya bice bamaze gukoramo operasiyo zidasanzwe ku ruhande igisirikare cy'umutwe wa 23. Yego. Bikavuga yuko nyuma yuko bafashe imisozi myinshi itandukanye hariya muri Kivu, biriya bice bya Karika ngo umutwe utora kuba mu abasirikare nyuma yuko n'ubundi guhera ku munsi w'ejo hiri gukomeye cyane mu bice bya Kihinde no mu bice byegera hariya Zandura. Yego. Rero aka kanya turi kuvugana bavuga yuko agace kitwa Budodo n'agace kitwa Karika uyu mutwe ushaka kuba mu gisirikare n'abasirikare, ariko bakavuga yuko nubwo basizemo abasirikare bashobora kuza guhura n'ibyago bikomeye. Ikibazo kijyanye n'iki Mutama? Nyuma yuko biri kuvuga yuko iriya misozi ya Kingwengwe n'ahitwa Kihande hari abasirikare bafashwe, kandi ubona yuko ngo ibice abasirikare bafashwe barimo bamaze no kwishyitamo intwaro nyinshi ziganjemo abaturage. Yego Mutama, mbere yo kuza utubwira unanusobanura ibijyanye na deployment iteye ubwoba iri gukorwa Uvira, mu basirikare bari guturuka Kindimaniema, abasirikare bari guturuka Kinsangari mu ntara ya Chopo, abasirikare bari guturuka mu bice bya Tanganyika n'ahandi. Ndagira ngo unyemere tubanze tujye kwavugwa mu bubanyi n'amakungu, turabe ibiri kuba aho bitangazwa ndetse byamaze kuvugwa ko Mossad Boris yaganiriye na Minisitiri Nduhungire w'u Rwanda ku masezerano y'u Rwanda na Kongo. Ubwo turagaruka tujyana tureba ibijyanye na deployment. N'umujyanama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afrika, Mossad Boris yatangaje ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Nduhungirehe, kubirimo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta y'u Rwanda na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi Boris yabitangaje ku igenekerezo rya 28 kwezi kw'icenda 2025, avuga ko ibiganiro byabo byagarutse kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro harimo gukurikiza neza gahunda y'ingamba z'umutekano no gufata ibyemezo bigamije guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Yongero ati twanaganiriye kandi ku gukemura ibibazo byihutirwa by'ubutabazi zugarije abaturage bagizweho ingaruka n'intambara, ndetse dusuzuma no kuri gahunda ihuriweho yo guteza imbere ubukungu mu karere irimo ibijyanye n'ingufu, ibikorwa remezo, uruhererekane rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuzima rusange, ubukerarugendo, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ubuzima ndetse n'ubukerarugendo n'ubucuruzi. Izaba rero umusingi w'amahoro binyuze mu kurema inyungu z'ubufatanye n'iterambere rirambye mu karere k'ibiyaga bigari. Inama iheruka guhuza urwego ruhuriweho rushinzwe gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yemeje ko ibikorwa bya gisirikare bigamije kurandura imitwe yitwaje intwaro bizatangira ku igenekerezo rya mbere kwezi kwa 10/2025. Umutwe w'iterabwoba FDR ukazatangira kurandurwa hagati ya tariki 21 na 30 z'ukwezi kwa 10 2025. Amasezerano y'amahoro hagati ya Kigali na Kinshasa agamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 27 kwezi kwa Kamena 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano yasinywe arimo ingingo zigaruka
kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane, arimo kandi guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro, harimo gushyiraho itsinda rihuriweho rigenzura ibijyanye n'umutekano mu gufasha gucyura impunzi, gushyigikira ubutumwa bw'ingabo za Loni ziri mu butumwa MONUSCO no gushyiraho uburyo bw'imikoranire mu by'ubukungu mu karere. Aya masezerano kandi arimo inyandiko igaragaza ibikorwa bihuriweho mu gusenya umutwe wa FDLR. Nubwo bimeze bityo, u Rwanda ntirwahwemye kugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa n'igenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano, by'umwihariko gusenya umutwe wa FDLR wamaze kwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu. Ngayo gukorera umutama tujyane tubwire ibijyanye na deployment wambwira guca ibintu byo byifashe gute kugeza ubu. Urwango n'ubundi ni bya bice nagira biri gukorwamo ubutasi cyane cyane imisozi za Kazingira n'ibindi bice bitandukanye byariya muri Uvira, cyane cyane ahitwa Muheta, Katongo, Gomba, hafi ikiyaga cya Tanganyika n'ahitwa Karungu, hari kuzanwa abasirikare ba FARDC ndetse kandi n'abasirikare ba Fdnb, kandi bakazanwa ari nako n'ibikoresho byinshi bikomeje kugenda bizanwa muri rusange. Yaba muri Uvira ndetse utibagiwe mu misozi ihana intera n'ubundi n'imihanda yaba muri Uvira. Yego, ni imisozi ya Uvira, uruhande rw'igisirikare cya FARDC bamaze koherezamo abasirikare benshi cyane. yego, Ni imisozi ya Uvira kandi uruhande rw'abasirikare b'Abarundi ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC muri rusange bakomeje gukora ibikorwa bitandukanye. yego, byiganjemo guhangana kandi bigaragaramo imbaraga zidasanzwe kuri uru ruhande. yego, aho uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'intare za Sarambwe, yego, ubona yuko bari kurebana ikijisho ku rwego rukomeye, kuko nk'ubu ngubu imihanda yegereye ahitwa za Kiriba, imihanda yegereye ahitwa za Runingo, imihanda yegereye ahitwa za Kezi ndetse n'ahandi hatandukanye, yego, hose hakomeje kugenda hoherezwa abasirikare b'Abarundi kandi bikakorwa n'ubundi imisanzu iri gukorwa n'abasirikare b'Abarundi mu gusakasaka abaturage batuye mu misozi itandukanye ya za Muheta ndetse n'ahitwa za Gomba, ikomeje kugenda ikorwa. Bigaragara yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi kitari kwizera neza n'abaturage batuye muri uno mujyi wa Uvira, ubona yuko n'ubundi byakomeye cyane. mu buhe buryo bitandukaniye n'ibyari bisanzwe mutama? Nuvuga ngo uburyo buri gukorwa cyane ni uko hari bamwe no mu baturage biri kuvuga yuko bashobora kwimurwa bagakurwa mu duce tumwe na tumwe bakajya gutuzwa mu duce twabo. Yego, aho abaturage batangiye no kuvuga yuko ibintu bishobora no kugaragaramo icyitwa ivangura. yego, iri vangura rero abaturage bari kuvuga ni nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cya FARDC kandi na FDNB bakomeje kugenda babikora mu buryo bwihariye kandi bwiganjemo ishusho yihariye kandi itandukanye byagaragaragamo, ubona cyane cyane uruhande rw'abaturage bakomoka hariya Indege niho bakomeje kugenda bakorwamo izo operasiyo zo gusakwasakwa, ariko nanone bijyana n'umuvuduko w'ibitwaro, ubona ko byamaze kuzanwa muri bino bice bidasanzwe bya hano muri Kitara ndetse n'ahitwa Muheta, Shenge, Kirungu. Aha hose hamaze guterekwa agenti zose za FARDC, inyinshi ziri guturuka mu mujyi wa Bujumbura ziri kuzanwa zigashyirwa ahitwa Munanira, Shenge ndetse n'ahitwa mu Kayaja, utibagiwe Kibondwe, Kiroma, agasozi kitegeye neza cyane Kazingira ndetse n'ahariya Mwangi. Ubona yuko n'ubundi ibi byose FARDC kubikora mu buryo bwihariye kandi burimo ubudasa, bijyana n'uko batizeye umutekano kuri hano mu mujyi wa Uvira. yego, nibyo. Reka tubabwire ibiri ko biragenda bigaragara ndetse n'ibiri kwibonekeza bijyanye n'urugamba rukomeye kugeza ubu mutama. Biri kugenda bitangazwa ndetse binavugwa ko umubare munini w'abasirikare bari koherezwa iwarikare ndetse iwarikare, Minembwe ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Iragira ngo turebe ibiri ko biragenda bitangazwa ndetse nuko n'ahandi bimeze. Ubwo turagaruka nawe utubwira ibindi biri kubera ku zindi axis z'urugamba. Amakuru akomeje guturuka muri Warikare aravuga ko M23 ikomeje kongera ingabo nyinshi, ibikoresho biremereye harimo n'imbunda zihanura indege, nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice abivuga. Muri ibi bice rero bikaba bikomeje kugenda byongerwamo. Amakuru ari guturuka mu bice birimo ingabo za leta FARDC aremeza ko M23 imaze ibyumweru bibiri izana ingabo nyinshi n'ibikoresho biremereye muri Warikare no mu bice byegereye ahangaha
amakuru aravuga ko hari ibice byinshi iyi midugudu igera ku 9 yo muri Warikare yakuwemo abaturage na M23 kugira ngo bahungirizwe kure y'intambara, aho bivugwa ko ubu M23 yamaze gutegura intambara mu buryo budasanzwe. Aya makuru kandi aravuga ko M23 yazanye ingabo nyinshi ndetse n'imbunda ziremereye zishobora guhanura indege mu misozi ya Warikare irimo ahitwa Muki, ahitwa Milombo, ahitwa Kamuri, ahitwa Buhimba, ahitwa Ngambi, ahitwa Mbukuri, ahitwa Mukohwa, ahitwa Misinga. Byose bikaba bigaragaza ko imirwano ikomeye igiye gukomeza. Kuko tumaze iminsi tubibatangariza nuko igisagara cya Uvira ndetse n'ahandi bitoroshye, ni mu gihe kandi bivuga ko mu mujyi wa Pinga ari wo usa nuri mu mboni za M23 kuko kugeza uyu munsi ni umujyi washyizwe hagati uturutse mu mpande nyinshi ziwukikije nk'ahitwa Hembe, ahitwa Burayi, ahitwa Mpeti, ahitwa Kibati n'ahandi hakikije Pinga uvuye mu bice bya teritwari ya Rubero. Amakuru ahari nuko M23 isumbirije Warikare mu gihe yigeze kuyifata ikayirekura kugira ngo ibone uko yitabira ibiganiro vya Doha, nyamara nyuma yo kuyirekura ntiyorohewe n'ibitero Wazalendo FDLR bakomeje kugenda babagabo mu bice bagenzura muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu rero ntibikiri ibanga, biremezwa ko urugamba rukomeye rugiye kwimukira muri ibi bice. Abaturage nabo baravuga ko ibyo bari kubona bitandukanye n'ivyigeze ba mu minsi yashize. Mutamangaye nguko wakomeza utubwira n'andi makuru. Amakuru atandukanye bikomeje kugenda bigaragara cyane ku mirongo mbere ku rugamba. Yego. Biragaragara yuko mu misozi wa Indege naho bikomeje kugenda bikomera cyane kandi biri kuba ihurizo. Yego. Nyuma y'uko n'ubundi tubwiwe yuko hari operasiyo yakozwe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi operasiyo yaje no gusiga uruhande rw'ineza sarambwe ruhanganye bikomeye n'umutwe w'ineza sarambwe. Yego. Ibi rero nakubwiza kuri ko byakomeye cyane ndetse kandi byabaye ihurizo ku rwego rudasanzwe kuko nkurikije ibiri kugaragara ku mirongo mbere ku rugamba. Yego. Uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ruri gushaka gukontorora imisozi ya Taweza, Ngora, Mutongo, Wenga ndetse n'ayegereye mu Tusenge n'ahitwa Mutakato. Yego. Uyu mutwe ukaba uri muri ya misozi ya Buringa, ukaba uri mu misozi yegereye Nyenzira ndetse n'ahitwa Kabamba hafi y'umuhanda Operasyonari 3. Yego. Ugashaka gusatira imwe misozi kugira ngo yose ihurizemo hamwe ifate imisozi yose igizwe n'umujyi cyangwa se centre ya Pinga, aho bivuga yuko n'ubundi ibi byose M23 kubikora kugira ngo ihurizemo ibice by'ugurirwa muri ya misozi ya muri Warikare hariya mu byerekezo n'ubundi biri harazake ndetse n'ahitwa Kembe. Biri kuvuga yuko ababiligi bari gutegura drone zo kugaba ibitero n'ubundi muri misozi yegereye ndetse Burayi marimo basatse imisozi ya Karembe kugira ngo babone buryo ki n'ubundi bice muri strategique by'abari mwese ndetse na Kishanga babifate noneho babone buryo ki noneho bazajya bakoresha drone zabo z'intambara n'indege z'intambara zigomba kubafasha gushereza ku mutwe wa M23. Yego. Kugeza ubu kubirebana n'impinduka ni ibihe biri gukorwa? Impinduka na zindi ni deployment ubona ziri gukorwa cyane ku ruhande rw'intare zasarambwe mu misozi ya Fdnb barimo Rwanda LE29 ndetse kandi ku ruhande rwa FARDC hafi y'Isanzwe Pinga basatse imisozi ya Fatuwa ndetse na Bukumbiro. Kugeza ubu navuga ko Black Water kuvugwa cyane, ariko Mutama hari bamwe batarasobanukirwa impinduka iyi Black Water yabiri kugaragaza ku rugamba. Watubwira ko byifashe gute kugeza ubu? Impinduka rero Black Water iri kugaragaza ku rugamba. Yego. Black Water nta kintu gitangaje navuga yazumvira kandi ku rugamba uretse ishusho fatizo. Yego. Iri kugaragaramo cyane gukoresha zino drone ndetse kandi no kwigisha abasirikare kurwana mu buryo bwa gihanga, icyo gishinzwe gukoresha ikoranabuhanga kuruta gukoresha advance ku butaka. Yego. Urabona yuko aricyo kiganje cyane ku kijyanye na Black Water ndetse kandi n'aba bafatanyabikorwa babo barimo ababiligi nabo bakomeje kugenda bafatanya ku mirongo mbere ku rugamba.
yego kugeza ubu kubirebana n'abari gufatwa ku mpande zose biravugwa ko hari abasirikare ba mama 23 baba baramaze gufatwa n'aba Black Water. Amakuru mu bifiteho nayahe Mutamu? Ayo makuru rero biravugwa kandi biremezwa n'abo ku mpande z'uruhande rw'igisirikare cya polisi n'abafite ibikorwa babo, ariko ku ruhande rw'utuma makumyabiri bagerageje kwihuza n'abafite ayo makuru ntabwo turamenya neza ijana gusa twani rwafashe turi kuvugwa ndetse kandi no hari n'abo bari kugaragaza ariko bagaragazwa benshi baravuga bati wenda wasanga nabo bazarendo kuko ntibapfa kumenya abasirikare ba mama 23 ntibapfa kumenya abasirikare bawaze no mu batandukanye kiri kuri umuntu n'undi usanzwe ubizi kandi ntabwo ibyo ngibyo yapfa kumenya neza. Yego kugeza ubu ibyo byose biri kuba abari ingaruka byateje ku rujya n'uruza Mutamu? Urujya n'uruza urumva niba isate yakunga isate y'ubucuruzi cyane n'abacuruzi bicururiza ibiribwa ndetse kandi imisanzu ikungahaye ku bucuruzi bijyanye n'ibikomoka ku biti byaba ari amakara n'ibindi bitandukanye. Imisanzu kandi yagendwaga ariko urabona yuko abaturage bafite ubwoba ku rwego rudasanzwe. Mutamu reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri Mbere Rudende bashyikirizwa amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane dusoreze ngaha kandi wo dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategura ndetse tukabashyitsaho ngaha. Hasta la vista.